dumelang ya le dumedisang mona, dumelang bana beso le dumedisang mona, na ke Dr. Phoka makatollo wa go di katue makatollo wa topo tse tshweu ile tsa mangopeta o la isupa kopona motho le modimo wa hae makatollo kgatha tsela mo ileng sekoteng o tlosa lefifi bathong a ba pese ka ganya bana beso le skala le bala o subscribe hore le tsebe ho thola di-video tse ding tse latelang ke a le kopa bana beso tswetswe le nenne le hodise ke leboa ho ba ntse ba subscribe ha re kene tabe mofokeng taba ya rona ka jeno ke taba ya sedimo sa metsi a water spirit kapo ka leleme la hazolo kwana o ka nna wa re ke taba ya nzonza okay nzonza ya phethelwa jwalo ka dineo tse ding le yona e phamiswe mothong e dule mothong me sedimo sa metsi ke mofokeng sedimo sa metsi hona le dintho tse ngata tse dulang ka hare ho metsi bana beso di ngata dintho tse dulang ka hare ho metsi mara re ke bue ka tse pedi fela re bue ka kganyapa re bue ka taba ena o thweng ke mermaid ke mermaid le re ke invater mason mofokeng sedimo sa metsi se tholahala ho kae mofokeng ke tabeng ya metsi fela kgaleng kwana ra utlwa hore bonkgono le bontate moholo ne ba kena ka hare ho metsi ba kgutle ba tshwere meriana ba tshwere dintho tse jwalo sekwama ditaola ba kgutle ba sebetse ka tsona mofokeng motho ana le sedimo sa metsi mo bona ka eng motho yana le sedimo sa metsi o tlo tshwara matso a hae a dula hatsetse motho yana le sedimo sa metsi o dula hatsetse mangwele o dula hatsetse le ditono mona na di dula di hatsetse motho yana le sedimo sa metsi ha hole fela mmeleng a ka bana le 50 mara mmele wa hae o bo re 20 years motho yana le sedimo sa metsi o rata siponi ka tsela e makatsang ha qeta o hlapa dula shebile siponi motho yana le sedimo sa metsi o rata boskono bo bong ha kena ka haro batho o dula a le clean motho yana le sedimo sa metsi hana le theka la o etsa bana ba batho ba sebetsang ka sedimo sa metsi ke 2 kapo 3 fela ke motho yana le sedimo sa metsi ono mofokeng ene motho yana le sedimo sa metsi o na le pelo e kgutshwane ka tsela makatsang ona ba rata batho mara bana le pelo e kgutshwane jwale ha se a le teng re mo bona ka eng hape batho bana le sedimo sa metsi ba fuwe matla a o sebetsa barena le batho bana le boetapele ho sebetsa ka bana batho ba fuweng bana le ditjhelete why mofokeng ha o chaka a spiritual cycle sa rona se re metsi aka east marena dikgoshi kaofela di ka east motho yana le sedimo sa metsi o sebetsa ka ditaba tsa bo mabollo ho bolotsa bana ba banyane ho phekola ha o kene sedimo sa metsi ho sena neo ye nngwe o e tshwereng ka letso la hao it's either o bana le bo profeta ka hare kapo bana le bongaka ka hare ho wena then sedimo sa metsi ha o se phamisetswa o bo sona le e nngwe ya neo batho ba fuweng sedimo sa metsi hape ke bana be re reng ke meroka pula batho bana ba etsang pula ba sebetsang di astrologian batho ba sebetsang ka tsa lehodimo motho ona o etsa pula ene asna moriana asna next motho ona o thiba pula asna moriana asna next ke batho ba sebetsang ka sedimo sa metsi bano ke batho ba sebetsang ke sedimo sa dilaki batho ba sebetsang ka sedimo sa metsi bana le dilaki tse makatsang motho a kena ka haro casino ona jwale ha gutla tswere tšhelete motho ona mo a fitlang teng o na le boetapele bo yena na le mbona o ya kgethuwa motho ona na ha fika ka haro mosebetsi di promotion wa di thola ke batho ba fuweng boetapele le bona jwale ke sedimo sa metsi seo bana beso sedimo sa metsi sina le jealousy se ya boulela haholo se ka o nka sona sa o bolaya ha o ya ho sona o sa loka kapo o sa ema hantle mark my words sedimo sa metsi se rata motho ya ilang se ya ilelwa dijo taba ya dikobo se ya ilelwa ha o ya mono batla o yo hlwekile tabeng ya dijo ha ke qolle taba ya fariki ha e dumeletse mothong wa metsi re tla bua ka yona neng ha e dumeletse mothong wa metsi why because out of diphoofolo tse teng fariki ha e kena ka haro metsi ya fatshe batla segetse ende ya khona ho hema ka haro metsi so iye mo ho dulang batho bana be ke buang ka bona e qeteletse bone diphiri so wena if o kena na le semelo sa fariki batho bana ba nahana e ka re wena o tlo sheba diphiri tsa bona
jwale bana beso ke kopa le duleng tabeng a se motho mang kapa mang ya nang le sedimo seno mara boholo bona batho ba teng ba sebetsang ka sona sedimo seo ha o tshwane le batho ba nang le balwetse ska video ya pele ne re bua ka balwetse bona boholo ba teng batho ba sebetsang ka sedimo seno so ska ga o hatsela o so rona le sedimo sa metsi tsa malo sheka arthritis o checka arthritis ke a leboa bana beso ke Mofokeng o teng Nene Buildings Residencia wa tholahala ka matsatsi otle 068 213 4374 Facebook o teng Dr Phoka ke Facebook page Instagram o teng Dr Phoka Twitter o teng Dr Phoka o teng Dr Phoka YouTube o teng kopa le se le bana o subscribe bana beso ke a leboa modimo a le fe matla le nna mfe matla le badimo ba le sirelletse ditaba di atla kopa o jwetse batho ba sa tsebeng ka channel enana o jwetse ba sa tsebeng share di video tsena le batho ba bang ka go di group share ga leboa bana beso.